Boom, boom, boom. Rita ko lang yung tindan. Rita ko lang yung mingar. Hey! Ya similar na hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisero mukana lona FM na ku hlekanisa kwala ngisala station shurko eka msumbunuko wa kahle mingisero mina na ku xaweta kwala ngisala station nga vorla Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na we kuma ke audio streaming ya mukana lona fm.co.za mina ni khalanga Pet Mathebula na wa smart wa jimo xithango maxingirtano wa cecana makuna lo vandandadzi ngana ko humelerisiwa hi Ntindani Eric Mavasa ifama sunga kufika leka awara ya mbiri hlekane lo wa xikwembu President Matamela Cyril Ramaphosa va vulavurile na rixaka tolo va kha va kombisa hi laha tanihi mfumo va nga tiyimisela koho ku seketelana na ku vona leswaku va na ntshamiseko laha atikweni kambe mhaka leyi rhangaka mahlweni i ku a ku na munhu loyi a nga na lunghelo kumbe timfanelo ta ku landzelerisa timhaka ta nawu la tikweni leri loko nga nyikiwangi matimba ya ku endla tano se i mhaka leyi kumbexani nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina u ri yini ka mhaka yoleyo hi ta va hi kha hi mi nyika nkarhi wa ku va bula yona loko hi kha hi andaka loko hi ta va hi bule na Professor Dumisani Mabunda la hi la ku bula na vona hi landzelerisa mhaka leyi ya 2000 rand ya ku kuna maphorisa kumbe kuna phorisa leri nga kumeka ri karhi tlherisa mali leyi ri tekile hi vukungundwani ya ku ringana kwalomu ka magidi ya tirandi leswi nga pfuxa swivulavula swo tala hi ndlela yaleyo a tlha vona ka chuwile a ni tivi ku a chuwisa hi ku loyi a n'wi foda i mulungu kumbe a chuwisa hi ku i teke 2000 swi kumeka a ni tivi ku kahlekahle ke endleke yini kambe mhakankulu laha ku ta va yaliya ya ku tanihi rixaka ma swi vona ku nkama wun'wani hi va hi kha hi vukula timbyana to ka ti nga ri tona kumbe nsinya wo konga timbyana to vukula nsinya wo konga ri wona hi minkarhi ya ku tala hina hi kombetela tintiho ka van'watipolitiki kasi va ofisiri lava va nga ta tirha vutomi bya vona hinkwabyo hi vona va nge le ku hi hoxeni ka xiyimo lexi hi nga ka xona ni vula ku loko a teka 2000 i vula ku yini leyi va n'wi nyikaka professor a yi ringanangi mi ri yini va ka hina hi mhaka yaleyo loko hi ya mahlweni hi tanihi vaaki hi alana na timhaka ta ku holela vanhu timali leti va nga ti nga va fanelangiki a hi ta ya kun'wana tanihi tiko hi yo mhaka ni tshame ni swi vula siku rin'wana ku minkarhi yin'wana loko i kha hi holela vanhu mali leyi va nga yi tirhelangiki va ku lunghisela leswi lavaka so i hetelele ku hayi mina na ti-connection loko swi ku tsandza i ri hayi ku na vukungundwana se timhaka leti kumbexana tanihi tiko hi fanele hi ti languta ku ya mahlweni hi vona ku hi herisa vukungundwana leti va hola vana yi nga talangi na hina yaleyi hi holaka yona laha yi talangi loko ku ri ku mali ya tala kambe a swi vuli ku hi mhaka ku mali a yi tali kumbe a yi talangi hi fanele se hi ku hindla bindzu rin'wana ku sele n'wina mi tirhaka emindzilikanini n'wina mi tirhaka emindzilikanini mi fanele mi sariwa ndzhaku hi swa mampela hi ku swihehlo swi komba ku mi le ku ti vuyeriseni mi le ku ti fumiseni hi mindzilikani ya tiko ra hina mi kha mi nghenisa maxaka ya n'wina na vamalume wa n'wina swi nga ri nawini kambe swi tikomba gandlati rero ri kha ri cinca ve le ku khomiweni vanhu na swidzidziharisi swi le ku pfariweni miri yini loko ku ta gandaganda hinkwaro gandaganda hina hi vona ku ri gandaganda kasi ri rhwele swidzidziharisi se lava nga le ku tirheni ku hi teka mi khensisa swinene ku na van'wana va nga le ku tirheni ku tinyiketela hi mhaka kahle yoleyo se hi ta lava ku ta twa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumeri na tona nhlekani lowu ivi hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini a ni ri ka mahlohlwana ku hela loko ka vhiki le ka Bishop G.O. Maluleke leswi ni nga huma na swona laha swin'wana swa swoho i ku ku na muti wun'wana ni nga endla hi koho mbilu ya mina yi vava a ni tivi ku i mani a nga ni pfunaka ku mbilu ya mina yi nga ha vavi ni hindze hi le mutini wun'wani mbilu ya mina yi vava kwalaho ka mahlohlwana
loko xikwembu xo ni katekisa ni vana swa mina ni ta fane ni ya laha mutini luwa a swi ni khomangi kahle leswi ni nga swi vona hi loko u ta swi vona ku loko n'wina ma howisa timali mi xava byala bya va 100,000 ku ve ku na vanhu va nge le ku hluphekeni va nge le ku hluphekeni swinene futhi i mhaka yin'wana yo tika swinene la ku ta twa kun'we mikhomete hi timhaka ndlela leyo ni twe na ku bishop jehova va tshame va ya mutini wun'wana va hluphiwa hi makondlo mutini wa koho a va hluphiwa hi makondlo hileswaku hi laha ni nga swi vona ku makondlo n'wina mi ngo ma languta mi ma vona ma ri makondlo kambe swa tiko leri swi va swi tele leriya ra ku mi kuma ku a hi makondlo va fika va swi khongelela makondlo lama ma fa hinkwawo i hungu leri ni nga ri twa loko ni ri le ka mahlwahlwana kambe a hetelangi swona hi la ku ta twa n'we ku n'we mi ri yini 0860002543 na n'wana ka afrika wa vulavula hi la ka munghana lonene fm makomba ndlela u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 xitlangoma hi loyi nhlekani mi amukerile ni xithangoma mpela ebodkhalanga mjani hi pfukile hi ngo vona papa hi pfukeli bishop mafumo HS la ka malamulele la ku correcta ka marito ya president tolo loko va kha va addressa rixaka kambe a ni tivi ku hi fike njhani hi ku hi ntolovelo wa kona sweswo a hi fanele hi vulavula hi swo loko hi vuye mahungu ya misava ya tinhlokomhaka ta awara ya khume hafu ku bile awara ya 12 laha a hi ku hi lava muyingiseri loyi a nga na timhaka leti hi nga ti khumbangiki tihi kumbe tihi leti ti va khumbaka kambe hambi swi ri tani hi ku semile moyeni swi nga ha phindi bishop yana ni mahlweni swi twanga ku ri hi ta vulavula hi swona after okay lexi a ni lava ku kombisa xona ka timhaka ta president ha va cancela loko ku vi va humile va addressa rixaka ka timhaka letiwani but my concern kumbe xani xivilelo xa mina aka mfumo wa hina i ku ri nkarhi wo tala va rhandza ku reacta rather than to be proactive ku ri va yimela ku ri vanhu va sungula va ndla ntaku hambi ntaku i ti-protest kumbe xani vayenana va komba ku va tsaki hi leswi vayenana ku vi still milawu yi kona leyi yi nga vekiwa leyi ni pfumelaka ku ri leswi a va vulavula hi swo tolo a hi swilo swintshwa leswi va nga sungula ku vulavula hi swona since the dawn of democracy issue leyiwani ya Migration Act na Labour Relations Act yi kumeka ku ri milawu leyi since constitution ya hina yi ve kona from 1996 yi tekeriwaka ngopfu enhlokweni but na tsundzuka na loko ku fomiwa entity leyi va ngo BMA a ku ri ku addressa timhaka to fana na leti mara still mi kuma ku ri ku na ti-politician to hambanahambana lava vulavulaka ririmi ro hambanahambana ene sweswi ni tshemba ku leswi endlaka ku ri va ze va huma va vulavula nga ku va le serious hi swona mhaka leyiwani a hi mhaka ku va lava ku yi address vo vona ku ri na lembe ra election ra nhlawulo ene loko vo ka va nga se loko mi ku amboni ku va lava ku yi tekela nhlokweni swi nga va swi fambisana na ku i lembe ra nhlawulo ku ya leswi mi vulaka swoho kumbe swi fambisana na timhaka ta ku ku na machi lowu van'wani va nge u ta va kona hi ti-30 ta n'hweti yaleyi no i lembe ra nhlawulo botpet why ni ku lembe ra nhlawulo because va swi vona ku ri swilo leswi ne le ka swiyenge swa mabulu tiko ri kwatile swinene and a swilo leswi i swilo leswi va kombaka ku mpela this time phati yin'wana na yin'wana leyi yi nga diliku na timhaka leti ta ti-illegal immigrant na timhaka ta ti-drugs leti na criminality leyi nga kona la tikweni na ku pfumaleka ka mitirho na yini vele va ta dilana na yona very harshly so I think ku ri president va swi vona ku ri hey loko no ka ni nga vulavuli ni lunghisa swilo leswi a ni le khombyeni lerikulukumba ngopfu swi nga endleka ni kuma ku ni le ka ti-local elections since ni se
iphathi ya mina below 50% so ndzi nga yisa below 10%. Nemetri ke se swinene bishop ai hundeni la ta vuya yisa mahlweni teka van'wana va yingiseri andza ka leswi. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni hlekani. sweswo mingisero mugana lona FM komandlela 0860002543. Ni vona un'wana ni rhumela xithombe xin'wana xa ku khale ka holobye veri loko mo ni khoma handza yimbelela van'wani va byeriwi va vule sweswo ku sukusela malembe na malembe a va vhelangi va vule nchumu kambe aret hi ta twa loko va ta yimbelela hambi ri ta va ri risimu ra kona a hi amukeleni n'wana mingiserelo ni hlekani Rishile aye papa ni pfukile hi pfukele hi ngo vona papa hayi pfukile swinene a khensa hi jabu mthombeni la ka Mkhomi la aye hi tsongo ni huma ka vandla leri va ri vulaka Enough is Enough i civic organization leyi nga kona kwala ka Mkhomi leyi lwisanaka na timhaka ta vukungundzwana na ku vona timhaka ta nhluvukiso wa vatikatiko na ku protect ti-rights ta vaakatiko. So hi ya kuma ku la ka tiko ra ka Mkhomi hi na case leyi ku nga khale kha hi famba kusukela lembe ri nga hela hi December hi ringetini ku va hi nga fika na kwalaho switsandza ho khensa hosi namuntlha hi koti ku ta hi ta nghena ka MLFN. Hi na ti-court order timbirhi ku na ring road ka Mkhomi leyi nga ku endliweni leyi vaakatiko va nga hlanganisiwangi na vona. Loko nga hlanganisiwa na vaakatiko hi hetelele hi ringetini ku vulavula na hinkwavo lava va faneleke va hi hlamusela timhaka leti ku swi fambe njhani why swilo swi va hi ndlela leswi hi tsandza hi za hi fika leyi nga fika court no lota swi endla swikomo loko se hi fika court hi kumini court order ya nkarhinyana hi 11 February va ku a ri yimisiwi patu hi mhaka hi ya kumeka ku hina hi nga yisa case hi tikumi hi ri ka tlhelo ra kahle ra nawu ivi va ala va ya mahlweni va tirha hambi ku ri na court order yaleyo hi tlhe hi tlhelela hi May loko tlhelela hi May hi ya kuma yin'wana court order futhi ya ku va stopiwa ku katsiwa na lava a va a ku tholiwi vona so loko va vona ku va hi sala va le va interdictini masipala na mukontraktara va hetelela va thola ti-third parties ku lava nga interdictiwaku ivi ya kombe ya tlhela court ya interdicta na vona. So namuntlha lexi endla ku hi nghena moyeni hi mhaka hi loko i karhi wutsongo swinene amoyeni se hi ta tsutsumela ka court order ya ti-2 ta June. Ti-2 ta June loko va yisa lava va voni ku hinkwaswo leswiwani swa ti-court order letiwani a va ha swi koti ku loko va court va humelela se va tirhisa ndhavezhi ta seni loko va tirhisa ndhavezhi ta va endlela ndhavezhi ta application ya reconsideration ku va fanele va vona ku ti-court order letiya ti nga kona letiya ta 11 ta May na 11 ta February to fanekele ti bakanyeliwa tlhelo case leyi sunguliwa ehansi. Se loko se ya kuma maphepha lamawani ku nga cincaniwa hi wona tiloyara ta hina na tiloyara leti venge hi vona va nga endlela ndhavezhi ta application ya kuma ku loko se ya kuma ndhavezhi ta va ku mina ni swi tirhisa application leyi ya xihatla ya ku high court. So mina ni yo byela ku tanihi ku ni hosi ya kwala tikweni n'winyi wa misava ku na swin'wana ni fanele ku ni sayina swi ya ku court swi ya seketela timhaka ti ta ring road leyiwani ku ma hi tiva n'wini se va swi gidisa sweswo mara loko va hetelela va twa ku va apply va endla application ya xihatla a high court ya reconsideration va mina ni swi tivi va endla affidavit yo hlambanya ku mani swi tivi swilo leswi va endliwaka swa application leyiwani. Then loko hi ya court hi ti-2 ta June hi fike hi kuma ku tiloyara leti a ti tangi ta ende ti ringeti ku hi withdraw case leyiwani a switaratini hi nga ti withdraw a court se hina na maloyara ra hina hi twanana ku no a yi withdraw a switaratini mhaka ku se yi na court date and already loko ri na court date na ku se maphepha ma cincaniwile ku tirhiwile hi ya withdraw le court leyi ta kota kuma a court order se loko hi ya hi ti-2 ta June kuma va ngati loko va ngati swo tala ku se lava va nga tikuma va ri ka affidavit yaleyo lava va nga nyika resolution ya ku fanele ku endliwa application ya xihatla leyi a yi vitaniwa hi mavito ya ndhavezhita i tindhuna na van'wani va kona kwala ndzeni lava vulaka ku i tihuvo se ya kuma ku vanhu van'wani va endla application leyi ndhavezhita va nga yi tiviki va sayinela ndhavezhita va tlhela va khomisa mi swi vurile sweswo mi le ku tlheleleni ndzhaku phela loko ndzi ni mi yela ndlela ku mi kota ku mi ta hasa mi fika makumu ni ta mi vutisa kambe loko se mi tlhelela ndzhaku swi vula ku mi hetini.
okay ya ndaba ezitha ba-commission leyi bahle ba nga ri kona no va kona kwihi a lavo ngo va commission va kona Thando siku leri ra kona a va ri a kaya mara commission wa ka affidavit ya vona commission wa a Thando se ni vula ku swona ni nge n'wina mi hetile ku swi vula ku n'wina mina court order mi yi a court hi ti-2 se ku ndleke yini sweswi sweswi leswi ya kona se ku na ti-court orders ta mukhomi tribal traditional council or tribal council leti ta ku va withdraw case va tlhela va nga tinele court na ku va ku endliwa application ya agent so kuna court orders sweswiwani leyi se yi bohaku ku tribal yena yi fanele hakela ti-cost ta tiloyara ta enough is enough and the Limpopo legal solution ava hi representaka kambe ni twisise enough is enough ambilerisa yini a vilerisiwa hi timhaka ta ring road ya ka Mkhomi ku hi fika hi byeliwa ku na ring road ka Mkhomi leyi ya 3.5 kilometers so 3.5 kilometers leyiwani yi ta dura 50 million se loko se ya na ku tisa ka ring road leri ku hava la ku nga na vumbhoni bya ku vaakatiko ku tihlanganisiwi na wona na ku va participate ka process ya ku langiwa ring road ro akiwa ho byeriwa ku ri ta yi laha and lomu ri ta ku kona hi leri ya ri kongoma ka meya khe ri kongoma le ka mhlekisano wa vona ho byeriwa vaakatiko a va hlanganisiwa se hi challenge sweswo a hi byeriwile ku ta development i development ya vaakatiko a ya n'wina meya maluleke xana se ni byeleni n'wina tanihi enough is enough loko mi nga mi ya tikhoto leti ku hakela ma so hakela hi hina vinyi hi yisa ku a timhaka leti a khoto hi hina vinyi ni vula ku hina vinyi mi vula enough is enough yi na swirho swo tala ku fika kwihi yi na swirho swo tala ni le ku ringeteli ku langutarisa swin'wana hi ku na swi twa ina swo tala ngopfu lawani na swin'wana hala ka WhatsApp group loko mi langutisa mi ta kuma ku so hina 700 and something se hi vona va humesaku mali leyi yi hakela ku vayimeri va nawu mina lexi a xi ni tsakisaka a ni vona na kwala hi nga fiki vakulukumba kuna mativa ku me ni fika hi mhaka yini kuna maendlelo lamaya ya ku munhu munhu a lwa nyimpi hi ku tirhisa vaakatiko se ni la ku tiva ku vaakatiko lava va enough is enough va la hlenga mali ivi va ku hina hi lava loyara swikutani kumbe ku na munhu loyi a nga humesa mali a yimela va enough is enough ivi hi ta kota ku n'wi vutisa ku i ncini xi ndlaku ku a za va na matimba ya ku humesa mali ya vayimeri va nawu hi ndlela ku yini hi ndlela ku vaaki himpela a va lweli timfanelo ta vona sweswo a swi nge cinciwi hi munhu kambe ku nga vi na munhu loyi a lwa nyimpi ya yena ivi a tirhisa vaaka hi swona ni vulaka swona hi yo mhaka mi ni twa ni vutisa sweswo mativa ku mi ta ka case mi tlhela mi la ta hi driver yi ya lomu n'wina mi lava ku ya kona and we want a ni drive a ni mina ni vula ku yi mani nghenelele botel n'wina case mi tiva kahle khale ka hi byela mhaka leyiwani mi tsale na ti-email na tindhani mi tsale ti-email leswo swa ku mi nga nghenisi moyeni mi la ta hi driver case yena yi ya lomu mi lava kona a swi tiva a ni nghenisa ma vona ku loko se mi ta kwalano se ma hoxisa hi ku mina na n'wina sweswi loko ka hi vulavula mi hava vumbhoni bya ku me ni tikumini ti-email leti mi vulavulaka hi tona se loko se mi ta kwalano a ma handli swona kambe mina leswi ni lava ku tiva swona mina leswi ni lava ku tiva swona i ku loko ku ve ku na muganga kumbe ku na ntlawa lowu yimeriwaka swi kahle ene hi nge swi siveli sweswo mina leswi ni lava ku tiva xona i ku i vaaki lava va nge ri hina leswi hina xiphiqo na swona kumbe i munhu a nge mina ni na swiphiqo na swona a ni ndzi driver nchumu xi ya helo ni na ku tiva sweswo ntsena mina ta vulaka botsete loko hi sa teka case yi yisa khoto yi va yi sengiwa na tiloyara ta hala na hala ti va ti ri kona ivi hi ya kuma court order i timhaka ta individual antivi no va ku vutiseni phela mina ni swi tivi a ni mini le ku vutiseni swivutiso sweswi that's why ni ku n'wina loko mi ni byela mi ku hayi a hi individual i mhaka ya vaakatiko ivi hi hundza hi ya ka xiyenge lexin'wana a ni swi tivi hikokwalaho ka yini swi mi herisa mbili
ukuthi mi lava iya lomu n'wini lava kona mi yingisa leswi khoto yi nge pfumeleli sweswo swa ku ya tirhisiwa hi munhu an individual ku ri ku se hikokwalaho ka yini mi hela mbilu hi mhaka hi ku mina ni le ku vutise xivutiso ni hela mbilu na ku na swi tiva ku leswi mi lava ku endla swona mo ti endlisa mi swi tiva kahle swa case leyi a ni swi tivi n'wina mi ni byele ku n'wina tana mi ta ni byela kahle okay a hi yeleni ka mahungu mi ta ni byela kahle case ya n'wina ku ma ni yi tivi kambe miri na yi tiva namuntlha loko mi byela la hi tshame hi hlangana hi vulavula hi yona mina n'wina kuti driver swi tiva sweswo a hi kumetlhe ku maka ta mahungu nga heli mbilu mani mi nga heli mbilu na hi vutisa swivutiso la ntsena a hi kumetlhe ku maka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta kota ku kuma tinhlamulo ku ya emahlweni hi lava ku bula na Professor Dumisani Mabonda hi bohi lava ku bula na vona endzhaku ka ku hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ta emisaveni hlekani ungayelele eka Afrika wa vulavula ni vula ku mi nge ku sunguli mhaka ku hava hakeli kumbe mi nge ku sunguli mhaka ku ha ku ngheneki a ku hakeliwi gezi ka ku hakela ku gezi lawa nemetweni mina kala nhlamali na swinyana masukunyana ndzhaku nti ko ku hlamisa n'wina muku Eskom ya nghena lava va nga tisola tindlwini ta vona khala ka muti wa n'wina loko o nghena munhu ala ku susa sola leyi n'wina mi ngo yingisa hi mali ya n'wina ku gezi a ri copeta masiku hinkwawo lavani loko va tsala swikambelo gezi ri fambini a va ha koti ku hlaya mi za mi sola n'wina namuntlha munhu ta ku yi tahleni leyi mi ngo yi xava kalanga hi mali ya n'wina swa endleka pelepele mi ri gezi a ri ta yini a ri copeta a ri copeta gezi wa lavani mi dzumba hi to hi nga swi vuli kahle hi swi veka mhani va ku ho tendisi hina hina ku mabyala u zo hupa na muti u nghena makhelwani va ku ha ti yimiseli ku ka hi swona sweswo palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko un'wana a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsA@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM makombandlela a hi sunguleni hi hundza la muhumelerisi a hi kumeni a ni tivi ku mingisero loyi a nghenile a nga tlhe a vuya ke hi kuma tinambara ta yena hi ta kota ku twa ku kahle xitori xa yena xi ri yihi hi ta kota ku lava na vona va masipala wa Collins Chavani ntwe ku ka ku vulavuriwa hi timhaka ta patu leri nga ha yiku kona laha ri fanele ri ya kona hi ta kota ku twa ku xitori lexi xi famba xi ya kwihi hi mhaka kona hi ku mani xi tivi ni hluwa ku na a ni xi tivi mhaka ni byele kumani nkarhi mi ta ni hlamusela hi kota ku xi twa ku xi endlisa ku yini xitori lexi mi vulavulaka hi xona mingisero wa mina hi ku mani xi tivi se loko ni nga xi tivi ni nge pfumeli ku na xi tiyo na ku va mi tsale email phela a swi vuli ku email ku na ti-email to tala leti ti nghenaka tin'wana na ti vona tin'wana na ti voni ma va mhaka kona hina hi lava ku dirayivha nchumu hina hi lava ku vaaki va kuma vukorhokeri loko ve mpela swa koteka ku ku yiwa mahlweni na patu ku ve ku na court order na sweswo hi ta hlamala ku swi endlisa ku yini hi ku contempt of court and contempt of court ya i nandzu la tikweni leri ma vo mhaka ko kambe n'wina ha vumbirhi ka n'we ha mi kombela hi kombela n'wina mi khumbekaka tanihi masipala hi tlhe hi kombela n'we miyingiseri mi nga nghena loko mi kuma nkarhi hambi mo tsalela mina papila namuntlha kumbe mi lava nambara ya mi dumini mi lava nambara ya mina hi kota ku twa ku kahle ku endleka yini ku hi ta ka hi nga lumbetana ku na swi tiva ni kha ni nga swi tivi kambe sweswi hi hundile hi ya ka leyi tolo kumbe ku hela loko ka vhiki ku hangalake video leyi a yi kha yi komba phorisa ri kha ri amukela kolomi ya ka magidembirhi ya tirhandi ku ri amukele magidembirhi ya tirhandi swi vonaka loko se ri kombela ku rivaleriwa swi vula ku yini leswiwani ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga
eka tiko ra hina ke xo sungula xe xa vumbirhi ku va timhaka ta sweswi president va nga vulavula va ku la tikweni leriwani la tikweni leri ku na milawu a ku munhu hi yexe a ri yexe a nge swi koti ku yima a ringeta ku endla leswaku milawu yi landzeleriwa kuve a nga byarisiwanga vutihlamuleri bya ku va a endla tani hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo hi ndlela yaleyo hi vitana mutivi wa timhaka ta ku lwisana na vugevenga kusuka yunivhesiti ya Afrika-Dzonga ku nga Professor Dumisane Mabunda va ta hi pfuna ku i xifaniso xa njhani lexi xi yisaku ka timhaka leti ta ku va ku hetelela hi tikuma ku ri na maphorisa lava va kumaka va kha va hoxa xandla laha va nga fanelangi va hoxa xandla. Prof Nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga a ni kha ni vulavula na muhumelerisi ni ku mi ni ghostile ne ma swi tiva ku ghosta ku mi nyamalala mi nga ha ni tsundzuki se mi vone van'wana. Ai ntshemba i mihlamurile muhumelerisi a ni ngo mina no tshama la ni vulavula muhumelerisi ya vulavulaka na n'wina. Oh okay so ni fanele ni blame muhumelerisi hayi n'wina. Ai mina no byela ku hana mutshami ta vulavula na professor ivi ni ku professor hi mi amukerile. No bula Khalanga ko va khalenyana hi nga ha hlangana. Ntiyiso prof a khensa swinene mani prof ku na timhaka timbirhi leti hi lava ku va hi bula hi tona kumbexana hi sunguleni la ka timhaka leti ta mali leyi nga vonaka yi kha yi video leyi nga vonaka yi kha yi hangalaka ku hela loko ka vhiki yi veka ku vanhu va swimbalo swa wasi maphorisa ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle loko mi vona video liya ni tshemba mi yi vonini prof mi nga va mi hlamarile hi leswi ya swi kha swi endleka kumbe ku ya hi n'wehe mi vona ongeti i mavabyi lama ku nga khale hi ri ka wona tanihi tiko. I xivutiso xa kahle Khalanga a ku ya hi leswi hi nga swi vona maphorisa ya swiyimo swa le hansi swa tiveka ku ri swo yelana na leswi hi nga swi vona loko ku ri ntiyiso hikuva masiku lama ku na technology leyi tirhisiwaka munhu a nga tirhisa xikandza xa n'wina Khalanga a swi tirhisa eka swo biha kambe hi pfumela ku ri loko ku ri ku himpela hi swona swi khomisa tingana eka maphorisa lama hi nga langutela tanihi vaakatiko ku ri hi vona va faneleke va yisa nawu emahlweni leswaku vaakatiko na vona va ta kota ku landzelela. Leswiyani loko ku ri i ntiyiso Khalanga hambiloko ma languta curriculum ya maphorisa a mi nge kumi ku ri phorisa ra dyondzisiwa ku ri endla vukungundzwani kambe loko va humile a college va ya hlangana na maphorisa lama nga khale ya ri kwala xiphoriseni ya karhi ya tirha hi vukungundzwani na vona swa va olovela ku va kota ku ri va khuluda na ti-colleagues ta vona leti endlaka vukungundzwani hikuva loko u nga endli tani i ta tikuma se i karhi i isolatiwa kambe a swi tshamisekanga hikuva vaakatiko va langutele leswaku ku va na nawu kambe swi humelela hi tindhawu to hambanahambana phorisa leriya ra xisati ri lo kumeka loko swi ri ntiyiso ri ri ka wrong place at the wrong time kambe swi humelela hi tindhawini to tala ngopfu Khalanga. loko ku ve xiyimo xi fikela xi nga hetelela xi fika koho hi ku vona ka ongeti xi ze xi fikela ka ku va se phorisa leriya ri nga kombiwa se ri khomiwini a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kwihi tanihi sweswi hi hanyaka ka nkarhi wa ku michini yi le ku hi hembiseni laha handle laha kambe loko xiyimo xi te tani ni vilerisa ngopfu hi leswi ni hleketela kumbexani swi nga khumba leswi vaaki va tekisaka swona lava va fanele va vona ku nawu wa landzeleriwa. I ntiyiso Khalanga vaakatiko va na leswi hi swi vitanaka hi xilungu i trust deficit leswi vulaka ku ri a va ha ri na ku tshemba eka maphorisa ku na milandzu yo tala ngopfu leyi vanhu va ngo ripota ntsena hikuva kumbexani va ri na ti-insurance va lava ku ya claima kambe a va ripoti hikuva va ri na ntshembo wa leswaku ri maphorisa ya ta hela ya endle vulavisisi lebyinene va kuma swigevenga va swi yisa a khoto kambe loko hi languta leswi nga ku humeleleni ka Madlanga Commission xikombiso laha xihlamariso xi nga ku
maphorisa lama nga ka swiyimo swa le henhla bona va endla vukungundzwana bya swiyimo swa le henhla kambe lava le hansi va endla vukungundzwana bya swiyimo swa le hansi kambe na vona va nga va involvediwa hikuva va vona ku ri tilidara ta hina na tona ti hanyisa sweswi se na hina hi vona ku ri xikombiso xa kahle ku loko i ri na opportunity ya ku i nga ti kumela extra income loko ku ri ku i nge voniwi i nga yi endla a ni la ku tsutsumela ka switshunxo Khalanga loko hi na ti-opportunities hi kota ku endzela matiko ya le handle hi vona maphorisa ya na leswi va swi vitanaka ti-body cameras ti-body cameras ti pfuna eka vukungundzwana byo fana na byebyo ku ri loko phorisa ri swi tiva ku ri ri nghene entirhweni a ku na ndlela ya ku ri camera liya yi nge koti ku rhekhoda mintirho hinkwayo leyi a yi endlaka ku kondza a ya chayisa entirhweni kambe hi swi vulavurile tanihi vahlaleri eSouth Africa and then swi tlhela government yi pfumela ku ri yi ta va nyiketa tikhamera leti kambe swo durha nyana kambe xivutiso i ku ri loko swi durha a swi durhi ku fana na vukungundzwana lebyi byi endliwaka eka xiyimo xa le henhla laha timali to tala ti nyamalalaka loko a va swi kota ku ri ku na leswi i political will phorisa rin'wana na rin'wana a South Africa ri ta swi kota ku va ri na body camera ku va hi papalata swilo swo fana leswi hi nga swi vona ka video leyi ni hlamuselaka yona Khalanga. Se prof loko ku ve xiyimo xi tikisa leswi maku xi hlamuserisaka xiswona ku tsakela ka president loko va nga vulavula hi khotolo ku nga endleki mos hi ku a ni ngo president veri vaaki a va na lunghelo ra ku va va teka nawu va wu veka mavokweni ya voho nawu wu ta landzelerisiwa ntsene hi vanhu lava va nga nyikiwa matimba ya ku endla tano kambe lava nga nyikiwa ku va tikomba va kha va ti phasa ka swilo leswi swi nga fambelani ku na leswi vaaki va lavaka swona. Khalanga loko vulavula hi mbulavulo wa president Matolo ni nga vula leswaku ri ku na u na ti-mixed reactions ku ri president va vulavula swilo leswi swi tivekaka hi un'wana na un'wana ku ri the rule of law hi yona principle yo sungula kambe vaakatiko va vona leswaku ri nga ku government a yi le ku tiyimiseleni ku implementa milawu leyi nga kona a ku na need laha South Africa ku va hi endla milawu yin'wanyana vaakatiko lava hi va vonaku va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona leswi nga pfumeleriwiki i ku va lahlekeriwe hi ku tshemba ka leswaku ri maphorisa ya ta endla swo karhi kumbe government yi ta endla swo karhi hikuva government yi vonakala yi ri reactive swin'wana mi nga kuma leswaku ri swa justifyeka hikuva vaakatiko va ri hina hi langutele ka government yi ta endla swo karhi kambe yi tikomba yi tiyimisele ngopfu ku entertainer illegal or immigrants or ku tlula vaakatiko so swantswa hi ti tekela nawu wu veka mavokweni ya hina leswi swi nga ri ku kahle hikuva ku ta va na leswi nga ta vitaniwa ku profiling loko munhu a ni timile nyana ku fana na mina na n'wina Khalanga hi fane i ti explaina ku ri himpela muakatiko wa laha kaya kambe swi nga endleka leswaku ri i nga nyikiwi na opportunity ya ku va kota ku explaina ku ri i muakatiko hikuva vaakatiko a va landzelerisi nawu loko ku ri ku va ri na swivilelo swo karhi va impulsive va teka swilo leswi a swi fanele swi endliwa hi maphorisa kumbe hi voko ra nawu kambe va wu veka emavokweni ya vona leswi swi chavisaka sweswi hi langutele ka the 30th of June vanhu lava nga la Gauteng le tindhawu to hambanahambana va ta tshama ku chaveni va to boheka ku va tshama tindlwini hikuva swi nga endleka leswaku ri ku va na sporadic actions here and there ku ri vanhu va attackiwa hikuva va profiliwile so swi tikomba ingaku the rule of law in this country hi yona yi khosaka leswi hi swi vonaka Khalanga ni ngo yimanyana ku ri hi kota ku ya no prof loko mi nga vulavula mutani tanihi vativi va timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi le ku vulavuleni hi laha hi ku vaaki a va fanelanga va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona ka ku nghena muyingiseri sweswi hi nga siyaka tinhlokomhaka ta mahungu a kombisa timhaka ta ku huma court order
leyi lerisaka ku leswiwani mi nga ha swi endli ku nga se lulamisiwa leswi na leswi na leswiya kambe court order yaleyo yi bakanyeriwa tlhelo swi va swi ka swi vula yini hi sweswi na ha ku swi vulaka Khalanga leswaku ri i nga ku ri ku na challenge loko swi ta ka rule of law no ka ni nga tivi ni nga swi veka njhani hi Xitsonga kambe swi tikomba ku ri na lawlessness ku nga ri na ku hlonipha ka milawu leyi nga kona tanihileswi ni nga vula ku ri milawu ya South Africa na constitution loko a swo kota ku implementiwa a hi nga ta va na swona swiphiqo leswi hi nga na swona maphorisa a ya ka tirha ntirho wa vona sweswi ku na ti-border management authority laha hi swi tivaka vukungundwani byi ta va ka xiyimo xa le henhla ngopfu hikuva vaakatiko va matiko man'wani va vona South Africa ku ri a promised land ku na influx ya ti-immigrants van'wanyana i ti-opportunists hikuva a vo tsutsuma ematikweni ya vona hikuva ku ri na swa tipolitiki kambe i bad governance ya ya matiko ya lama nga akelana na South Africa kambe ka ha ri kona matiko yo fana na vo Botswana laha ku nga na nawu vanhu va le Zimbabwe a va swi koti ku tsutsumela a Botswana ku ri ku hi le kusuhani na vona va tsutsumela la South Africa hikuva vo vonile leswaku ri milawu ya laha tikweni ra hina a yi landzeleriwi ene swi olovile ku va i bribe an official ku va kota ku nghena etikweni endla leswi swi endlaka i nga ri documented i tlhelela kaya that's why mbona ti-crime statistics every quarter ti ri high hikuva loko va fika laha hi loko va realize ku ri no impela a hi le ka promised land a ku na mitirho se ku na scramble for scarce resources and then swi endla leswaku vaakatiko va laha hikuva na vona va nga ri na mitirho na ti-opportunities va vona vaakatiko vo huma matikweni ya le handle ku ri vona va lala ku ri ku vo endliwa ti-scapegoats loko a hi ri na government leyi kotaka ku endla ku implementa milawu ya yona yi kota ku controla ti-resources ta yona a hi nga ta va na swona leswi hi nga na swona ni nga tlhela ni vulela futhi ka matiko lama hi endzelaka eka wona ku na vanhu vo huma etindhawini to hambanahambana kambe ku va ku ri na rule of law swa tikanyana ku ri u nga tikuma i karhi i endla crime ni nga nyiketa xikombiso Khalanga assistant coach ya South African team leyi nga eMexico sweswi a swi kolosela katsongo leswaku a nga koti ku ya America hikuva maphepho ya yena a ma nga se lunghiseka kambe la South Africa vanhu vo tinghenela va nga identifyiwi so ya swa tikanyana rule of law is a challenge yi khomeni kwalano prof hi ku ni lava ku ta tiva ku kahle swi onhake kwihi endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi le mavhengeleni ni kombela ku mi ni khomela tani i mavhengele ya 30 wa tisecond prof hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka mgana lona FM komba ndlela nangana ka Afrika wa vulavula ka xala wana chicks suka haleno Gyan studio 1 ile Masingito mall Gyan hlekane lo a hi ku tumingiso mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti inga ka tona inka timinete ntsena a hi seba awara ya 13 na na bona professor Dumisane Mavunda Mr Quiet bula na bona la va ka va yini ka xifaniso xa ila hi nga va ku hi fikela ako tani hi tiko prof nkesili ku va mi khomele tani amka mkombisa ku tikeriwa loko vanhu vo fana na va tatana Herman Mkhelele va nga hlangana na kona ni chava ku mi vutisa ku a swi fambelani na mhlovo wa vona na hi ku kumbe i timhaka ta ku maphepha mo loka ma nga lunghisiwi hi nkarhi ke hi ku swa hlupha swa misava leyi nkama n'wana ku va i ri wa nhlongele ya mina n'we swilo hinkwaswo swo tika kambe ke loko mi ka mi hlamula xexo xivutiso prof ni pfuneni na ku twisisa ku loko mi languta tiko ro fana na Botswana leri nga tiko ritsongo swinene ra vanhu va le hansi ka 3 million loko ni nga hoxisi ra swi kota ku va ku landzeleriwa milawu ku nga va ku ve van'watipolitiki va cinca ntlhanu wa malembe man'wana na man'wana ku hambana ka matiko yo fana na malamo na Afrika-Dzonga na wona ku nga va ku ri why loko ku nga hetelela ku hi fikisela ka xiyimo lexi xi ka hina ku ngo va ka byandlani loko swi taka timhaka ta vugevenga Khalanga ni nga va ni sounda ku fana na record ya khale mina na n'wina hi kule khale record ya khale loko yi na scratch a yi tlanga ndhawini ya yona minkarhi hinkwayo loko ni vutisiwa xivutiso lexi ni rifera ka yona Botswana hi ku
ni ve na nkateko malembenyana ya lama nga hundza na ha ri xiphoriseni ni ya trainiwa a International Law Enforcement Agency leyi controliwaka hi America yi nga na base a Botswana. Ni tari siku rin'wanyana loko ni karhi ni fambafamba kwalaha Gaborone ni vona maphorisa ya mune ya kha famba ya mbale uniform kambe ya nga khomanga swibamu. Se hi loko ni vutisa un'wana wa vona ni ku swi ku swibamu na va ku hayi hina laniwani a hi khomi ngopfu swibamu swi khoma hi ti-detectives hi ku laha nawu wa landzeleriwa. Se ni vona swi ni tsakisa ngopfu ni ku loko a tikweni ra ka hina a ko va na xiyimo xo fana na lexi laha maphorisa vanhu va nawu va hloniphiwaka a hi ta tshama endhawini yo rhula. A ni vuli ku ri a ku na crime kambe loko mo landzelerisa ti-statistics ta crime a Botswana ti le hansi ngopfu hikuva ku na rule of law ene va ha endla leswiya swa death sentence loko milandzu yi tike ngopfu. Kambe a ni vuli ku ri swi fanele swi va kona la South Africa hikuva hi na constitution leyi nga different na matiko man'wana. Kambe leswi ku nga na ti-loophole kwalaha ka constitution ya hina leyi vulaka leswaku ri South Africa belongs to everyone who lives in it. Hi swona matiko ya le handle va tekaka advantage hi ku i nge swi dispute sweswo hi ku constitution loko yi explaina hi leswi yi vulaka swona yi vula ku ri n'wana na n'wana a nga tala South Africa a tshama kambe swo hoxeka hikuva va ti endlela hi ku rhandza a va landzeleli milawu yin'wanyana vona vo stika ka that clause ya South Africa belongs to everyone who lives in it. You can go to Zimbabwe. Ni byela vana va mina ni ku loko a no va na mali a ni ta xava yindlu a Zimbabwe hikuva ku na crime. Vanhu va le Zimbabwe hinkwavo a no profile va le Zimbabwe va tela South Africa. So a ni ta kuma ku rhula a Zimbabwe hikuva ku na rule of law. Kambe swo hoxeka hikuva va ti endlela hi ku rhandza a va landzeleli milawu yin'wanyana vona vo stika ka that clause ya South Africa belongs to everyone who lives in it. You can go to Zimbabwe. Ni byela vana va mina ni ku loko a no va na mali a ni ta xava yindlu a Zimbabwe hikuva ku na crime. Vanhu va le Zimbabwe hinkwavo a no profile va le Zimbabwe va tela South Africa. So a ni ta kuma ku rhula a Zimbabwe hikuva ku na rule of law. Ni vuyela kwalaha ka rule of law ku laha South Africa leswi hi swi vonaka swi humelela i mhaka ku ri a ku na interest, a ku na political will, a ku na capacity, a ku na ti-resources to enela ku ti nga satisfya muakatiko wa tiko rin'wana na rin'wanyana a Afrika. Hi swona swi endlaka ku ri ku va na ti-problem leti hi nga na tona hi ku ku na a lot of influx of undocumented people laha loko va fika laha va kuma ku ri ndlela yo ti hanyisa i ku endla vugevenga na ku xavisa ti-drugs. Futhi masiku lama a swa ha bohi ku ri maphorisa ya yima a airport ya ku ya ta kuma ti-drugs. Se ti-Mexicans na van'wana va xava tiplot eMpumalanga, Northwest and everywhere va ti manufacturela ti-drugs leti kwala kaya hikuva va swi tiva leswaku nawu wu wiki ngopfu eSouth Africa. Prof a ni ku hetile kambe mi te n'wina hi n'wina loko ku ni mi twe kahle mi te hina milawu ya kahle Afrika-Dzonga. Sweswiwani mi hetsela mi ku nawu wiki kahle i cihi xa wiki la. Ni nga va ni twakala nga ku na ti-contradicta Khalanga. Milawu leyiwani yi va weak hikuva a yi implementiwi, yi strong yona kambe a yi implementiwi. Swi fana na loko mi ri na xibamu a kaya Khalanga kambe mi nga swi koti ku xi operata, mi nge swi koti ku lwisana na swigevenga kambe mi na xibamu. Mi pfumela leswaku ma ni twisisa Khalanga milawu ya i milawu ya kahle kambe a yi implementiwi so swi endla leswaku ri yi va weak. Kambe i va mani hi nga va kombetelaka loko hi la kombetela tintiho? A ni la ku ta tikuma mi ri ka xiyimo xo ka xi nga tshamisekangi Khalanga hinkwerhu hi ri vaakatiko kwalomu hi nga kona loko malembenyana lama ya democracy loko ya ha sungula ku na leswi hi swi vitanaka i-community policing forum. Loko swo tlhe swi pfuxeleriwa at a local level ku va ku tirhisaniwa na ti-traditional leadership. Mina ni specialize ngopfu hi mhaka ya traditional leadership ya ku ri loko ku ri ku
ti traditional leaders to capacitatiwa ti tirhisana na maphorisa ti tirhisana na ti stakeholders hinkwato at the local level ku nga kota ku lwisaniwa na vugevenga at the local level hikuva sweswi loko ha yimele national ya maphorisa ku ri yi endla ti-resources ti va available at rural areas a priority ya vona sweswi maphorisa lama fane ma endla ti-strategic decisions hi lawa ya appearaka ka madlanga commission na ti-ad hoc committee so ma swi vona ku ri hinkwerhu hi na joint responsibility kambe the main player is the government ku ri ku va na political will maphorisa ya capacitatiwa ya retrainiwa lava va nga ri ku na matikhomelelo manene va susiwa hikuva ni nge paint maphorisa ya South Africa hinkwawo hi paint yo fana ma ha ri kona maphorisa lama nga tiyimisela kambe ya endla ya ntirho wa wona ya ri karhi ka ntshikelelo hikuva loko a fane a endla swilo swa wrong ina ku chava ku ri kumbexani ni nga heleriwa hi ntirho ku mina ni tikomba ni ri phorisa leri nga tiyimisela ku tirha hi ndlela leyi nga fanela se loko hi kha hi hetisela loko ko va ku ri na court order a ni tivi kumbexana swi le ka tlhelo ra n'wina prof loko swi nga ri ka tlhelo ra n'wina hi to swi hundza kambe yimani mina ni swi vutisa loko ko va ku ri na court order i vutihlamuleri bya mani ku court order ya landzeleriwa i maphorisa kumbe i xiyenge xa vuchuchisi va fanele va tirhisana hinkwavo va xiyenge xa vuchuchisi ti-powers ta vona ti-limited kambe loko court order yi fanele effectiwa yi fanele yi implementiwa hi maphorisa swi fanele loko va na protection order maphorisa ya fanele ya serve that protection order loko loyi a nga serviwa a violata leswi nga la ka protection order swi vula ku ri i contempt of court kambe the criminal justice system hi ku angarhela hambiloko ku nga ri sweswi ni nga vula a area of my specialty kambe hi ku twisisa va fanele va tirhisana leswaku ri va kota ku effecta that court order ni mi twile prof khensi swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hlayisekani kalona a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM va lava hi bula na vona Professor Dumisani Mabunda kusuka ka xikolo lexi fambelanaka na timhaka ta swa ku lwisana na vugevenga xa nawu a University ya Afrika-Dzonga College of Law hi lava hi bula na vona ka nhlekani lowu va ka va nyika xifaniso xa xiphiqo xexo maphorisa lava va pfaka va kumeka va kha va teka timali ta ku ba ngwenya ta ku ba mati ngwenya tingwenya ti tlela se masiku lawa ku vi ku biwa tingwenya kambe mswiritano awara ya n'we henhla ka nhloko hi lawa mahungu ya misava na mixo Justice Mashini ndzhaku ka sweswo hi ta vuya hi yisa mahlweni hi twa n'wangulo wa n'wina ka nomboro yale ya 0860 002543 hleka Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela inhlikani khalanga vayingiseri nhlikanisana ncindano kwalano me president ni swi tive khale butbet va ku na lexi va nga ta xi vulavula xi nga ta pfune vaakatiko because president mi ta tumbuluka ku swa ku tirhile vaakatiko hi leswi va swi lavaka me ni give up eka president loko va ta teka manana Angie va va endle ministara wa hala masocheni va swi vo swa ka hamirena ka ku tirhele timba va swi lavi hi danki butbet nhlingano Lonene Butpet na basini a ni tsakanga Butpet leswi president Cyril Ramaphosa va nga vulavurisa swona tole mhaka ya illegal immigration Butpet swi veta swi tikomba ku ri president Ramaphosa vo le ku sirheleleni ka ti-business ta vo ematikweni le handle so leswi simple if Nigerians they think ku ri MTN ya ti-politician ta South Africa ay va tirheli they can close it because we are not going to allow vanhu va ta la South Africa va ta xavisa ti-drugs ta South Africa va ta endla crime hi miyela hina as vaakatiko these politicians si fika la ku ri swi tikomba kahle ku ri they will never lead us va nge yisi ka helo va yisala they are there to eat money
no ku endla corruption na ti-family ta vona tichomi ta vona na ti-party ta vona. So then now it's time, enough is enough. If this politician ba corruption, if they cannot lead us, they can step down. So then ni kota ku vona ku ri hi hlawula varhangeri lava nga ta yimela hi sa tiko ra hina emahlweni. Buttpet and Kelsey. Aye Buttpet aye phorisa leri a ri swi sukeli Buttpet a ri swi sukeli maphorisa hinkwawo ku na le thangi ri thembisa ku le thangi ndhawu leyi ku tshama maphorisa hinkwawo a ku yini ri wa le handle loko va ku kume fane diza a ku na munhu a nga khomiwa ku loko ze va ku khoma va ku yisa a lindela a wu na mali loko ze va khoma lava khomaka hinkwavo va yisa lindela a va na mali Buttpet ku na le thangi ri thembisa kwala ni khoma changani va muka va ri na mali maphorisa lava yimaka le thangini leyi a thembisa Buttpet va yima va ri va chayisa laya va chayisa na swikhoma swa swinone kahle ngopfu swi nonile Buttpet maphorisa leri a ri swi sukeli phorisa leri i khale xikomba xo ta swi humesa i khale va dizisa vanhu va le handle va nge pfuki va mu herini laha hi ku hana maphorisa lava titsotsi va dizisaka vanhu va le handle Buttpet. Nhlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindani. President ni va twini va ri a ku na munhu loyi a nga landzelerisaka ku ri nawu wa tirha laha tikweni a swi kotakali sweswo so a ni tivi loko ku ri ku ni swi veke kahle mara va lava va fanele va landzelerisa ku nawu wa tirha laha tikweni va kwini va kha va endla yini hi voice ya Pat Khalanga. Aye Nhlekani Buttpet mina no va na concern speech xona hi xitwili matolo ku ri munhu loko a nga ri na maphepha a nga pfumelelanga ku va a ri la tikweni no va na concern ya ku leswi va nge a hi na mpfumelelo wa ku vutisa vanhu maphepha ku ya kwini lomu hi tshamaka kona emakaya a tindhawini ta hina malokixini laha vanhu lava va nga tala kona loko munhu a fika tikweni a ni ri hosi yi fanekele yi lava ku tiva ku ri i mani wa ka mani i huma kwihi ti tandla yini swi vula ku ri tihosi a ta ha ri na matimba ya ku endla swilo sweswo ene nakona laha hi tshamaka kona lomu malokixini swi vula ku ri loko hi vona munhu a ri makhelwani kumbe ndhawu yo karhi ku tshame vanhu va bodini ku ndleka swo karhi a ha ha vutisi swi vula ku ri se hi fanekele hi miyela hi ku loko ho vutisa va ta ya maphoriseni va va koxa yini maphepha ku laveka clarity laniwani i nga ri se na vuhosi bya hina manjhe se bya mbombomela la Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni Nhlekani. sweswo mingisero Munghana Lonene FM long ta karhi i 11 timinete ntsena ku pela awara ya 13 ku na vayingiseri ni nga na vona laha mingisero mina va nga fika va vilerisiwa ku hi ku timiwa gezi ka vona loko ku timiwa gezi ka vona ku tlhe ku va vanhu lava va tlhela ku va jikajika va ya hala na hala va ku hita milayitela gezi rero ve ri va tirhana n'wina va ka Eskom vanhu lava timaka gezi va tlhela va layita gezi a ti-efe a giyani i vayingiseri va vulaka sweswo se hi ta sungula hi twa vafambisi va Eskom hi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi hi ta hi ya ringeta ku hlangana na vona loko hi huma la ya awara ya 2 hi twa ku va ka Eskom mi ri yini n'we vanhu lava va nga ti-customer ta n'wina va xavaka gezi ve le ku xanisiweni hi vanhu lava ngo fika va tima gezi ivi va lava ku va va hakela mali ivi loko va va hakele mali va tlhela va layita hi ku mhaka leyiwani i khale va ka va ri la hi yona ku ya hi vona hi tshame hi vulavula na tatana Nduvani hi yona kambe a yi helelangi yi tise xintshunxo se hi ta ringeta ku la ku ta lava ku twa ku n'wina va ka Eskom mi ri yini mo xavisa Eskom leyi ke na loko vanhu va va pfuna loko gezi ri fambini swa ntolovelo hayi ku va fika va timeriwa gezi ivi ri tlhela ri layithiwa a hi swona kambe hi ta twa ku va ka Eskom va ri yini ano hindi kona a hi mutswenini ku mi khome timhaka hi teto timhaka
maphorisa van'wani va le ku tirheni hi ku yi teka hi ku tiyimisela ku vona leswaku nawu wa landzeleriwa la tikweni leri kambe ka ha ri na van'wani na vo va tirhaku hi timhaka ta vukungundwana se hi yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi titani hambileswi ku nga ri ku maphoriseni ntsena kambe n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo ke ngopfungopfu na timhaka leti ti nga vulavuriwa hi president mi ri yini vo president va ri i maphorisa kumbe vanhu lava va nga pfumeleriwa ku va landzelela timhaka ta nawu ku va vona lava va vonaka ku nawu wa landzeleriwa ku nga ri munhu un'wana na un'wana wo sungula mingiselelo nhlekani enhlekani Botpet na vaxumi na muhumelerisi wan'wana encinela aye bote Botpet na kombela khumbele mi heta ku vulavula sweswi yona ya ngopfungopfu ya maphorisa leyi president vengi a munhu un'wana na un'wana a fanelaka a landzelerisa vukungundwani kumbe leswi va swi swi endleka tikweni ku na vanhu vo karhi lava nga tholeriwa swona ku na voice note yin'wana se swin'wana a heta ku vulavula kwalano leyi nga very important i message lowu wa right nga wu veka kwalano ku tihosi kumbe lomu aswitandini na loko vanhu va fikini kumbe hambi ku huma jarateni ya hina loko ka makhelwani i swi vona ku ingaku ku na swo ka swi nga tshamisekangiku loko ku ve na mpfumelelo wo nkarhi wun'wana i nga ringeta ku lava ku ndla vulavisisi it seems as ingaku ha aleriwa ku fika kwalano because loko se hi ya ka vona vanhu va lava hi nghena mutlha a hi va tshembi vo va lava tindhawu teto na vuphorisa byebyo na hinkwaswo swi hetelela swi vuya kwalaho ka vukungundwani lebyi vulavulaka byona Botpet mhaka leyi nga kona i timhaka ta ku va vaakatiko va hetelela va fika lava nga kona namuntlha a timhaka to nawu a va nga wu landzeleli vanhu va South Africa ku vulavula ntiyiso hi nga va vulavuleli wu landzeleriwini nawu swi nyawula malembe yo hlaya kambe i fika laha i karhalaka ku va i landzelela nawu i ri wexe mara nawu hi vona a wu le ku yi tirheleni kumbe a wu hi vuyerisi tanihi vaakatiko wu tikomba ku tirhela vona lava benge nga vutisi swivutiso ka vona se hi lerero hi le ka age leyi ni nga ta ku wa yi khayima swa tifanela ene hi hetelela hi feeling nga ku nawu ku ya hi mfumo wa hina wu lava ku tirhisiwa loko se wu fanele wu benefita vaakatiko lava nga ta swi nga ri anawini hi ku loko mi tshama hansi mi languta Botpet i ku loko ve va ku tano president marito ya vona lava nga ma veka loko ku ri ku himpela yingisela nawu hina va ndla yini loko ku ve hina hi landzelela nawu hi leswi hina hi vilelaka hi swivilelo swa hina va endla yini swona I think swi fanele swi famba hand in hand ene loko mi nga vulavula tani ku swi fanele swi famba hand in hand van'wani va ti vutisa ku kumbexani rin'wana voko ri fika ri tshika se hi laha swi hetelela ku hi va na ku hleketelela ku himpela it seems as nga ku vukungundwani lebyi hi nge byi kona na sweswi hleketelelaka swona ku vanhu lava nga tala laha vurhangeri bya yena byi le ku benefiteni ka vukona bya vona a tikweni hikuva van'wani va vona hi lomu va va kha va va tirhela kona mi nge ni mi nyiketa xikombiso ke xo hanya a hi ngheni ku ka vona sweswi swi nga humelela kumbe timhaka teti nge le mahungwini ta president ya hina ku ve na vatirhi lava nge a va ri layani vo ka va nga ri ku vaakatiko va laha kaya swi paluxiwini ku vona va kona kwala hi leswi nge le nawini kumbe na ni vula swo fana na sweswo a swi vona swi wa ku hoxiwanga xandla ka swona se swin'wana swa swona leswi mina swi hetelela ku swi nyiketa ku ka ni nga ri na ku tshemba ngopfu ka ku va loko nawu wu fanele wu tirha wu fanele wu tirhela ku va wu tshikelela hina tanihiloko hi ri vaakatiko swi ana vhela swi nga ta hi tikele ku xin'wana na xin'wana se hi fanele hi na ti-fingerprint na mapasi swa olova ku ni kuma swa olova but hi khale kherile ku loko va hi onhela a hi koti ku va kuma a swi koti ku va trace-iwa vanhu lavona ku ndliwa hi nge swona swirilo swa vaakatiko se mina hi ku vona ka mina i ku va hi khe hi tikuma hi khe tshikelela vaakatiko inkombo ta mina ekenseri swinene boto wa mina khensa swinene inkombo ta mina tibeli awara ya 13 nakona ko eAfrika wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM ku cumingisera mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini un'wana mingiseri hi loyi nhlekani minjhani Mthondolo vana hi pfukile papa minjhani wena hi pfukile hosi akhensa mina Bongi Ndlovu la Clara Botpet vulavula wa tolo ndi wu twini wa president and loko ni wu yingisela ni twa ingaku i combination
political statement na legal statement. And mitava mi swi tiva ku president wa hina loko a vulavula most of the time I calm. And vanhu va ku va vulavula va ri calm va nghozi ngopfu leswi vulaka ku ta khomiwa vanhu la. So ku nga va na xivutiso xa ku swi ta njhani president kumbe na varhangeri hi ku angarhela la tikweni va acta ngopfungopfu loko se va ta va phushiwile na swi tikomba ingaku loko se ku hlamula swirilo swa lava a va ri ku macheni leswi vulaka swa ku loko a va ku a va zanga va macha a swi ta va swi nga voniwanga. Buthphetty mi ta va mi swi vonile ku na ka mahungu va swi hlamusele nampundzu ku se va hlamulini vona lava va march and march swi tikomba ingaku a va tiyimiselanga ku landzelela statement xa president va hala ku ya mahlweni va endle swo lava ku swi endla la tikweni. Buthphetty leyi ngopfu yini vavisaka ngopfu hi loko vo ya mahlweni va swi endla mi ta tsundzuka ku Buthphetty mina hi matwisela mina ni dyondzisa ku xenophobia na tribalism they go along swi famba swin'we kumbe concurrently. Vanhu va ku tala lava nga xenophobic most of the time va tribalistic. Ndi vula so ku mi ta tsundzuka ku Buthphetty ka ti-march ta ku tala leti ti va kona a ti heli ku nga zangi ku mixiniwa vito Shangani vo Shangani suka ndleleni na swin'wana na swin'wanyana. Se mi ta tsundzuka ku Buthphetty loko nke ni swi vula ku last loko munhu a ba mpfundla i ba na xikhwatana a kona ku xikhwatana xi nga pona loko ku boha loko ku endliwa xenophobia hina Vatsonga Machangani hi ta va swikhwatana swa kona ya ku vavisekeni. Ni vula swa Buthphetty ku mi ta tsundzuka ku history leyi nga yi dyondza xikolweni hi Shaka Zulu hi leyi na vona va nga yi dyondza ku hala KZN Mazulu and history yi vula swa ku Soshangani na Shaka Zulu a va zanga va heta kahle mo special aka mabuthu lama ma rhangelini Soshangani vo Ndwandwe na van'wanyana lava nga huma ka Shaka. So va swi tiva kahle ku vanhu va endla yini mi ta tsundzuka ku vo 1820 history yi hlamusela ku Shaka ivi a balekela a Mozambique a former a Gaza Kingdom. Soshangani ku nga ri Shaka. Soshangani a former a Gaza Kingdom ivi Shaka a sala a former a Zulu Empire le ku fume Gaza Empire. So swa tikomba ku nyimpi leyi Buthphetty va yi tiva kahle ku yi sukela kwini yi ya kwini wa swi vona. So that is why most of the time hina Vatsonga Machangani hi va ti-victims. Se ndi vona ingaku va swi tshika ngopfu swi ze swi kula va kumeka vanhu lava incite violence swi ze swi kula leswi swi nga fika kona and se swi ta tika ku va swi solve because va tiyimiselini ku swi yisa mahlweni hambileswi president a nga vulavula vona se va hetini ku hi ti-30 va endlisa ku yini Buthphetty. Loko ku ve va hlwerile mi vona onge ta va hlwerisa yini nako a va nga swi tivi leswa matimu lama mi vulavulaka hi wona loko xiyimo xi te tani. Buthphetty tilidara ta hina kahle ku nga ri president Ramaphosa whether provincially na le ka masipala ingaku tindleve ta vona ti twa hi march loko vanhu va march loko vanhu va marcha hi kona va gijimaka va reacta Buthphetty swi ngo vona loko va ku i movha a ni ta ku va yimele ku va phushiwa va starta hi gear number 2 loko va nga zangi va phushiwa a va endli nchumu loko va ku battery a ni ta ku va yimele ku chajiwa ku sungula loko va ku bolo a ni ta ku va yimele ku pompiwa. So va sunga va vona swilo swi humelela ku ri ko va gijimaka. Se ndaka mi nga tivi Buthphetty ku hina intelligence ya hina kahle la tikweni yi tirha yini na ku nga ka yi voni nchumu na yona loko swilo swi humelela vo fika va hlamala na vona yi kona intelligence
Until you call, until you present, but I exist. Me volai. So kun vona ngenze chumu mina because most of the time ususumelela. Shiva singa detect wanga. Se present yi huma kwihi loko ri ku swi va swi nga detectiwa i ncini xi endlaku mi ku yi present kambe a yi exist? Ndi vona so because Buddphet mi ta tsundzuka sweswi ha ku swi vulaka kwala ni professor ku ma-Mexico so va endla ti-drugs la tikweni ivi ya mexina Mpumalanga na Northwest loko a vo ku yi active a va ta va va swi voni va ha assembla michini hinkwayo ku ku loko endliweni ka leswi na leswi na leswi se ku ze munhu a tisa michini a za fika a endla a plant va nga voni nchumu swa ti komba ku va available but va exist. Nemetwi. Inkombo Buddphet. Khezeni Ndlovu tena tlhelo rero Ndlovu kusuka la Atlara van'wana va ri le tle kahle swi kona hi le kwi hi le Tlara ni unjani la Tlara khesile ku mi yingisela Munghana Lonene FM makoma ndlela ku na Tlara A na B n'wana mi yingisela lo nhleka hayi Mtondolovanhi ni pfukile papa mina hi pfukile ngobo hayi pfukile vala Mtondolovanhi ina ya ko ya president Ramaphosa wa ni heta matimba ya ko ale kahle Mtondolovanhi president Ramaphosa i number 1 citizen ya South Africa swi vula yini so na i number 1 client ya vunhlori masitwisi swi vula ku va tiva ku humelela eka each and every corner ya South Africa Mtondolovanhi a va fani na mina na n'wina hi ngo pfuka hi tiyela ntirhweni va tiva ku humelela yini ka each and every corner ya South Africa mara swi karhata ngopfu Mtondolovanhi ku va ene loko mi ku va swi tiva mi swi hlamusela swi kha swi suka kwihi swi hlamusela swi kha swi suka ka ku tanihi president ku va ku ri na briefing siku rin'wana na rin'wana va briefiwaka hi matshamelo ya tiko leri vunhlori bya tiko leri siku rin'wana na rin'wana ku fana na matiko man'wana kumbe voha swi endleki la ka vona loko swi nga endleki ya ku na big problem a fanele va nga vavi na va president xo sungula ku ri ngempela a swi endleki because swa chavisa i number 1 citizen i number 1 client ya vunhlori ya intelligence va fanele va yi kuma that briefing every day ku before va sungula ku nwa na tiya na yina va kha va swa ku a South Africa ku humelela so xiyimo xi yime so a South Africa so loko ku ri mpela a va yi na yona that briefing then ku na big problem a ku na mirangi a hava president se ni byele i ncini xi endlaku ku mi tisa mhaka yaleyo ya vunhlori hi mhaka ya ku yini ni tisa mhaka leyi khalanga hi ku swa ni karhata loko president va fika va yima va addressa state as if a va tivi nchumu bona everything xi ya ku humelela South Africa xa va samarisa ku fana na mina n'wina a fanele va nga fiki va yima laha va ku boha va swi tivi ku South Africa ku na vanhu lava tshamaka va matiko ma le handle va nghenaka swi nga ri nawini swa va hlamarisa sweswo swi va hlamarisa South Africa ku na shortage ya state mintirho South Africa ya kala sweswo swi nga swa va hlamarisa hi xin'wana na xin'wana khalanga president a va tshama yima laha as a head of state va yima va tikomba va with the chest out va vulavula every day vona loko va vulavula khalanga va vulavula ngaku va vulavula nga kahle ne okay a hi tshikeni munhu ke hi ta ka mhaka leyi va nga yi vulavula kumbe va nga yi vulavulangiki i yini lexi xi endlaku ku mi hela matimba hi mhaka ku a va vulangi yini kumbe hi mhaka ku va vule yini i mhaka ku leswi endlaku ni hela matimba hi president Ramaphosa va vulavula swilo as if vo sungula ku swi twa hi mhaka ku mhaka lexi nga kona hi lexi khalanga vaakatiko za va endla leswi va swi endlaka i ku volo karhala ma swi twisisa bona as ti-president na ti-minister leswi swa ku hi vaakatiko le hansi tikweni a va swi twi ma swi twisisa a va nghena xopeni khalanga va kuma ku swilo swi durha ku fika leyi va tsandzeka no fikelela swakudya swa like just to make ends meet and khomela ku tirhisa rito rero khalanga a va swi tivi xiyimo xexo khalanga a va swi tivi swi tika njhani ku va i heta degree khalanga i tshama 10 years i nga ri ku tirheni khalanga mara va ri education is key ma swi tivi so heli nga swi tivi ku fane endla yini na South Africa ivi ku tlakuta varhangeri va fika ku va yima va kha va hlamala they talk about these things va vulavula hi swilo leswi mara a va le ku endleni nchumu se president Ramaphosa va vulavula hi swilo leswi every day va swi hlaya every day
why na stock South Africa kuna mtiru mara vele kunzeni ka yini so na stock South Africa kuna bugebenga mara vele kunzeni ka yini so mina na ngoyikhalanga loko yifamba khalanga ngicala kubyela bona botala ku amoveni wa estate loko movha yi ri ku fambeni loko za i yima samoya kumbe boxekela hi thayele i lava ku cinca ti-chances ta ku i khoma nkosi laha ti tele ma swi twisisi vona va nge experience this ma swi twisisi so khalanga tirhanya ni hele matimba tirhanya khalanga mi ri movha wa xayisa ku tsala loko wu ri ku fambeni loko eka loko movha wu ri ku fambeni khalanga ni tala ku byela vanhu vo tala loko ya na ku bula na dokodela Kingsley Makhubele dokodela Kingsley Makhubele loko mi bula na vona sweswi na ku bula na vona ni twa ku hi tlhelo ra xidiplomati swi veka tiko ra Afrika-Dzonga ka xiyimo xa njhani ngopfungopfu mbulavulo wa president Tolo na leswi hina tanihi vaaki hi vonaka ku hi khomisa swo vanhu va le matikweni yan'wana na ku mbulavulo luwa wu nga pfunake ka ku antswisa vuxaka bya tiko reru na matiko mambe loko ri wu nge pfuni xikongomelo xa wona a ku ri yini ki hi leswi hi lava ku va hi twa dokodela Kingsley Makhubele loko hi bula na vona nhlekani lowu endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona nhlekani lowu kusuka studio 1 hi le a Giyani hi ndlela yeleyo 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa kambe endzhaku ka ku ni bule na dokodela Kingsley Makhubele hi bula na vona endzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta yimise kwini nhlekani laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni famba na Sunduza wa ka Mhinga a ni nga n'wi vutisa ku executive mayor va vule ku tindhawu to tala ka Malamulele se ku na mati laha ku ri khale ku ri hava mati i ntiyiso na a ku hayi na tiyisisa makomo mati hawu swi lava swi lava vugingiriko mi vo mhaka kona kambe ha vulavula hi migingiriko a hi amukeleni mutivi hi timhaka ta vudiplomati dokodela Kingsley Makhubele a ku bula na vona laha hi twa ku loko president va vulavurile swi hi pfuna yini tanihi tiko na koho swi nga va swi ri na leswi hi vuyerisaka swona ki ka timhaka ta vudiplomati ngopfu vo kha hi languta ka timhaka ta ku vanhu lava ku vulavuriwaka hi vo hi va lava hina tanihi Afrika-Dzonga hi nge hi lava ku va na vuxaka na matiko ya vona hi ndlela yaleyo dokodela nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM enhlekani khalanga khense ngopfu ma ku khensa hina dokodela ku va mi tinyika nkarhi wa ku bula na hina eka schedule ya n'wina leyi ti komba ku minkarhi hinkwayo yi ri na mikitsikitsi yi ri na mphensaphensa ku ri na swilo swo tala a hi sunguleni masunguleni dokodela president Tolo loko va vulavula ntshemba mi va yingiserile tanihi masiku mi twe yini ngopfungopfu leswi swi fambelanaka na ku ringeta ku lava ku ta aka vuxaka bya tiko reru na matiko akelana well khalanga xikulukumba lexi va nga xi vulavula i ku ri department ya hina home affairs ya tsandeka ku regulate vanhu lava va taka laha Afrika-Dzonga particularly vanhu vo hava maphepha a ku va laha kaya and va phinde va amukela president ku ri van'watipolitiki va nga tirhisi swilo swa vanhu lava humaka ematikweni mambe ku endla ku scora ti-political points laha kaya leswi va nga swi vula ku ri mfumo ta zama ku lunghisa department leyi ya home affairs a hi swi tivi ku ri va ta swi kota ku swi lunghisa leswo na xin'wana lexi va nga xi vulavula khalanga i leswaku ri va ta rhumela ti-envoy ta vona aka matiko mambe a va vulangi ku ri matiko wani lava ya ka wona but i la Afrika lexi nga xi twisisi ku ri ti-envoy letiwani ta ya famba ti hlamusela ku ri mfumo wu tiyimiserile ku ri vanhu lava tekaka nawu emavokweni ya vona va famba va yimisa vanhu va va vutisa hi maphepha wa vona va lava ku vona ku ri va la Afrika-Dzonga hi ndhawu leyi va na ti-permit ta ku va kona laha a hi ntirho lowu wamba ku vanhu va humaka handle khalanga i swilo leswi Afrika-Dzonga fanele yona yi swi lunghisa but hi ta vona ku ri in the long run va ta yi lunghisa njhani mhaka leyiwani mi vulavula emasungulweni dokodela hi timhaka ta ku scora ti-points i ku scora ti-points kumbe
i ku va vanhu va vulavula leswi vanhu va lava ku twa swona hi ku vanhu va le ku rileni loko va kha va ri lava kutani va langutela ku endleka xa n'wanchumu se swi vula ku loko ko va mina ni ri phati phete swi vula ku a ni ngo to score tipoints ni to va no vula leswi ni tivaka ku leswiwani hi leswi vaaki va lava ku vula swona va lava ku twa swona hi swona le ntiyiso Khalanga ku ri ku na vanhu va humaka ematikweni mambe laha lava va tirhaka ka tikhampani va endlaka yini i ntiyiso leyo mara swilo leswiwani swi endlakala hi nkarhi loyi hi lunghiselaka ku ya aka ti-local government election and loko mi langutisa van'watipolitiki na vanhu va ti-local government va hava xilo lexi va nga xi endlaka ku zama ku cinca the immigration law i ntirho wa national government law a hi leswi swi lavanaka na vanhu lava nga ka local government swilo leswi xi nga kona ka local government hi mhaka ku ri service delivery a yi kona Khalanga mapatu a onhekile ku hava mati ku hava electricity vuye hi bula hi leswi mina na n'wina Khalanga hi swona leswi vanhu va zamaka ku ri ya ku endlakala swilo swa ku ri ku hava service delivery mhaka vanhu lava humaka matikweni mambe a hi swona leswi hi laha vanhu va zamaka ku scora tipoint ti skoriwa hi ntiyiso yi tirhisiwa laha yi nga laveki ku kona a hi koti ku ri ku vulavuriwa ntiyiso sweswi ku focasiwa ka ntiyiso vanhu va humaka matiko mambe loko se ku yiwa aka ti-elections loko ri hava ti-election ntiyiso leyi a yi vonakali yi fitiwile hi yona problem leyi nga kona leyo loko hi ta va hi langute xiyimo ku ya hi laha xi hlamuseriwaka hako dokodela ku na ku vulavula loko ya ka ku vaaki va nga teki nawu va wu veka mavokweni ya vona loko ni twe mi sungula mi kombise timhaka ta ku president va pfumerile ku ndhawu ya xikaya yi le ku tsandzekeni home affairs kambe loko mo languta hoyi leyi nga la tikweni a ni tshembi ku hi nga kombetela ndhawu ya xikaya ntsene tindhawu to tala ti kayakayile loko ku nga ri hinkwato ngopfungopfu leti ti khumbekaka kwele mindilikanini dokodela kumbe hi swona Khalanga mi tiyisile leswi loko mfumo wu tsandzeka ku performa ti-function ta wona i lava vaaki va tekelaku nawu emavokweni ya wona loko mi vona vanhu lava march and march lava nga nyiketa mfumo ku fikela ka mahela n'hweti leyi ku ri vanhu va huma ka matiko mambe fanele va 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 fambisiwile laha leswi swi vonisa leswaku ri mfumo wa tsandzeka ke ku endla ntirho wa wona i leswi hi swi langutisaka loko hi langutisa ku functiona ka state hi ti vutisa question yin'we Khalanga ku ri se hi fike ka leswi swi vitaniwaka a phenomena of state failure ku ri mfumo se wa collapse manje vanhu va ta tekela nawu emavokweni ya wona i xilo lexi xi nga hi nga langutisana na xona sweswi loko vulavuriwa hi ku tekela nawu emavokweni loko mfumo wu endla ntirho wa wona Khalanga vanhu lavawani ti-group leti ti nga kona ti nge vanhu va humaka ematikweni mambe fanele va famba a ta va ti nga ri kona hi mhaka ku ri a ti ta vulavula yini hikuva mfumo ta va endla ntirho wa wona loko vanhu va ti tekela nawu wa ntirhweni wa wona ku lwisana swigevenga i mhaka ku ri mfumo wa hluleka ku lwisana swigevenga leswiwani so hi yona problem leyi nga kona ke kambe n'wi swi dyondzeki mi ri yini dokodela ku na yin'wana yi vulavula ku the center cannot hold all things fall apart hi nga va hi fikile kwalano dokodela hi yona leyi chava Khalanga ku ri loko hi vona leswi ena a yi loko se mfumo wu hluleka vanhu lava fanele va regulate ku ri hi endla yini hina hi nga vaakatiko khumbulani Khalanga ku ri mina na n'wina hi hakela tax ya hina hi mhaka ku ri tax leyi hi hakelaka ku fanele yi endla leswi vitaniwaka the collective goods loko mfumo wu hluleka ku endla leswiwani vaaki va la ku hakela ti-tax manje i swilo leswi so mfumo u collapsaka se hi fikile ka things fall apart Khalanga a ni kholi ku ri se hi fikile but hi le kusuhi na ku fika kona hikuva loko mi langutisa emagondzweni ku hava tindlela ti lunghanga i ti-pothole hala mati a wa kona and loko mi langutisa ku ri hakela ti-services letiwani mara mfumo wa hluleka ku deliver service leti hi hakelaka for tona mali leyi hakelaka thekisi fanele yi pfuna na vaakatiko lava hlulekaka ku tirha leswi vitanaka the social safety network loko mali leyi wa yiviwa hi yona leswi swi vonisaka ku ri hawu
vanhu se va teka mali leyiwani va yi hoxa xikhwameni xa vona instead ya ku ri va lunghisa ku hlupheka ka vanhu manje hi ta qondisa mhaka leyi aka vanhu lava humaka ka matiko mambe hikuva hi vona va hi tekelaka mintirho hi vona va endlaka yini va sungule ku swi tiva rini vanhu va mfumo ku ri vanhu va humaka matiko mambe va nga ni vanhu lava humaka matiko mambe va maphepha va tirhaka laha Afrika-Dzonga mfumo a swi tivi na leswiwani ene mfumo u fanele u tiva hinkwaswo swilo leswiwani loko hi kha hi languta hi tihlo rero dokodela loko hi ri kusuhi swinene na ku fika emakumu hi lexi xiyimo hi nga ka xona se xivutiso ku ta va ku yisa ku yini amahlweni ngopfungopfu lomu ta mi yisele president tolo swi tikomba hi ri kusuhi na ku kongomana na xintshunxo lexi xi nga ta hi fika la ka ku swilo swa hina swi tshamiseka kumbe ku hava problem ya hina yi le ka leadership varhangeli va hina Khalanga hi vona varhangeli va hina fanele va lunghisa swilo hina hi hlawulaka vanhu lava fanele va hi rhangela fanele hi hlawula vanhu lava nga na integrity lava kotaka ku ri va ta addressa swilo leswiwani va nga yi tshembisi ku ri hi ta va na mati hi ta va na gezi tindlela ti ta lunghisiwa va nga ti lunghisi xilo lexi landzelaka hi twa ku ri mali letiwani ta dyiwa mali ya vakhegulu ya dyiwa na yona va kumi timali ta vona hi swona xilo lexiwani xi langutisana na leadership loko ho lunghisa varhangeli va hina swilo swa hina swi ta lungha Khalanga hi nga teki swigevengwa hi ya swi hoxa parliament swi endla swilo leswi hinkwaswo ya katika dokodela kambe loko sweswiwani ni kha ni vulavula na professor Mabunda va kombise timhaka ta ku vanhu vo fana na va March and March va teke xiboho xa ku hambi president va vulavurile onge se va humese xitatimende xa ku a swi siveli ku va na deadline leyi hi nga vulavula hi yona na mina na n'wina sweswiwani ni pfuneni ku twisisa ku hi ya huma njhani ka xiyimo lexi hi kha hi nga rivali na leswi n'wimi swi rhandzaka ngopfu swa vuxaka na matiko yambe matiko lama akelana hi nga akelana na wona matiko ya Afrika hi ku ongeti swi khumba ngopfu vanhu va nhlongele ya ntima se xivutiso ku ta va ku loko ku ve president va vulavurile tolo kambe a swi tikombi swi tisa ntshembo wo karhi machani na yi komba ku na hina hi ya mahlweni a swi yisi ka July 2021 swilo leswi hinkwaswo Khalanga July 2021 hi nga yi ka yona i la president na vona va nga vula ku ri vanhu va nga tekeli nawu mavokweni wa vona lava va nga ta endla swilo swa ku va na ti-violence ku ri mfumo ta teka action against vona I hope ku ri mfumo ta endla mhaka leyi loko mi langutisa swa mabindzu leswi swi xavisaka hina trade ya hina na Afrika 80% ya trade ya hina na Afrika yi endlakala la SADC area so leswi hi swi endlaka la swi xavisiwa kona la the rest ya 20% ya leswi va vonisa leswaku ri Khalanga a hi swi koti hina hi nga vaaki va Afrika-Dzonga ku ri hi nga ti isolate from the rest of Africa particularly hi nkarhi lowani laha nkulukumba Trump na yena a nga tshama na n'wini wa hina u hefumulela na n'wini wa hina hala na vanhu va le Europe na vona a va lavi Afrika-Dzonga hi loyi president a fanele a ya ka G7 va decide ku ri va n'wi rhamba va phinda va n'wi byela ku ri a ha ku rhambi tlhelela kaya manje u nga ha ti no tala swi endlakala leswi hi va isolated Africa hi va isolated a Europe hi va isolated Americas so fanele ku cinca vurhangi bya hina fanele va langutisa ku ri va nga cinca njhani xiyimo xa hina xa vaaki ku ri Afrika-Dzonga i integrated aka matiko man'wanyana matiko mambe i dependa ka wona ngopfu a hi swi koti ku hanya hi ri yexe Khalanga fana na hina hi nga vulela kwala no kaya va ri hi vana va le kaya un'wana wa le kaya i n'wana wa munhu un'wana na un'wana nkulukumba xitratini na hina hi nga Afrika-Dzonga hi vana va Afrika and Afrika a hi Afrika-Dzonga ntsena i Afrika hinkwayo ya xiyimo xo tika dokodela kambe swi ri tani a khensa swinene ku va mi kote ku va mi bula na hina hi ndlela a ni mi naverile vhiki leri nga hundza loko ni twa va kha va ku tatana Helman Mkhalele swi le ku tikeni ku va va famba na xipano ni ku muhlovo wa vona a wu vona wu va dlayisaka ke mi vone yini laha dokodela ku ri vafana va kotanga ku famba hi nkarhi va kota ku climatize lava yaku kona hi mhaka leyiwani jikijiki hi loyi na assistant coach wa hava maphepha wa hava visa ya yena yo yaleyo Khalanga hi hluleka hinkwaswo loko ku hava swilo leswi lunghaka la
i vurhangeli xilo lexi nga kona loko u rungisa varhangeli va hina in all spheres swa social life swa hina swi ta lunga khalanga hi tsake ngopfu n'wina hikuva mi la ka radio hi leswi swa n'wina swi famba hi nkarhi hina hi wela loko hi ku hafu ku bela awara yan'we hi hafu ku bela awara yan'we dokodela a ku na yin'wana ndlela hi rhangeleni khalanga hi langute n'wina ku ri mi hi rhangela ke ni viti dokodela khensa swinene hlayisekani ko kense ngopfu khalanga khenseni dokodela loko va kha va vulavula kutani ku hela ka vhiki a ni ri kun'wana laha ni ri koho a hi twanani ku vulavuriwa timinete tinharhu swa ni vekela na timer laha loko ti loko ku 3 minutes ni suka ni yima na wena kwalaho eya masibo hi mhaka xin'wana na xin'wana lexo tirhiwa hi nkarhi a hi nge fiki laha hi nga fika kona loko mi languta vafana va kayakayise sweswi ya va hlela xiphiqo hi xin'wani i vurhangeri ku sukusela kwale ka loko ku tivisiwe xipano loko heta ku tivisiwa xipano mavito lama ma fanele ma va ma fambile futhi na hambi xi nga se tivisiwa mavito ya famba ni ma va tiva n'we mavito ya famba siku lulamisiwa timhaka ta tivisa hayi a hi mitsoneni va ka hina 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela ka vula hina loko hi ri laha u vutisa swivutiso loko mi ri na tinhlamulo mi hlamula loko mi ri hava mi hava mhaka ko na yi holovi mani hi nga kwati a ku na nchumu xo kwatisa 0860002543 i khume mune timinete hi seba awara ya mbirhi a hi amukeleni mingiseri wo sungula hi lo nhlekani ni Botpet na vayingiseri ahe boto wa mina ahe Botpet Botpet la ta hlamula ka le ya president ene na ku yima na xivulavuri xin'wana xi nga nghena kwala ku eminkarhini yo tala president a nga tikombi a ri munhu loyi a nga decisive i yimela ku humelela swo karhi ku fana na sweswi vanhu va nga sungula ku macha before a teka action kumbe a kota ku vulavula na vaakatiko ni tshame ni nghena kwala ka Afrika wa vulavula Botpet ni ku a South Africa hi tshame ka xi lexi hi xi vitanaka vingi i ticking time bomb loko ku ri na ticking time bomb yi le ku tikeni on a daily basis hikuva vaakatiko a vi le community services leti va fanele va ti kuma because ku na swo tala corruption you can mention a lot Giyani for instance sweswi ta vulavula ku a ku na mati hambileswi mi nga vula mi ku maybe ka hala ka malamulelo ma kona mati hi swin'wana leswi vanhu va hetaka va frustrated ene na issue ya swa mintirho a hi ku mafoyina va fika va teka mintirho lawa mara vanhu vo tala ku na that perception ya ku mafoyina me le ku tekeni ka mintirho ene xin'wana lexi nga kona i ku hina vanhu lava nga ka ti-category letiwani ku na a refugee na an asylum seeker a refugee i munhu loyi a tsutsumaku a tikweni ra yena laha maybe ku nga na xungweto wo karhi or ku na tinyimpi asylum seeker na yena i tsutsuma maybe from xungweto wo karhi na ku maybe ku nga na tinyimpi ene loko mi cheka kahle vaakatiko vo tala ta nyika example va makhelwani vo hala Zimbabwe va tala ku nyikiwa ti-permit leti hi nge ti-asylum seekers ene mara loko i languta ti-requirements ta asylum seeker ku fanele ku va ku ri na nxungeto wo karhi so ni vutisa ku okay loko vanhu lava va fika va nyikiwa ti-asylum seekers va fika va tala laha tikweni va tsutsuma from yini ku na nxungeto wo karhi wa nyimpi a tikweni rero ene ansara leyi ni yi kuma ku hava nxungeto wa nyimpi a Zimbabwe va va kha va lava ti-opportunities laha South Africa lava vonaka onge swilo swa olova na South Africa wa swi kota ku fika hi kuma xitandi i nga vutisiwangi na ku maphepha ma wena ma ku va laha tikweni i na wona na swa kotekana sweswo so ku na vanhu vo tala or ti-stakeholders to tala ku fana na va vuhosi mina ni muakatiko wa laha eLimpo loko mo nghena laha eLimpo lavo huma Ethiopia or Somalia va na swiphaza lawani ene ka tindhawu leti voho va tlima ku va ti xavile loko i vutisa ku va ti xavi kwihi va ti xavi ka vuhosi
vutisa ku kasi amatikweni man'wani before i owna property i fanele va yi ri na lunghelo ro i va yi ri kwalaya tikweni rero mara na South Africa wo ti endlela hi ku rhandza swi olovi ngopfu swi no ni mi twile kambe ni kombela hi makumenharhu wa ti-second i mani a nga na vutihlamuleri bya ku implementa court order court order pana mi nga nyika example ka situation hayi a ri nga lavi ku ta kwalala a lava vula ku a hi nge ku yiwe khoto ivi ku huma xileriso xi ku leswiwani swi nga ha yi mahlweni ku na court order kumbe interdict sweswo i mani a vona ku leswiya swi nga yimisiwa ku swi nga ha yi mahlweni swi nga ha yi mahlweni a ni lahi na ku na maphorisa lama va nga nyikiwa ti-powers to karhi ku loko swi ya mahlweni va kota ku swi ta hambana ti-court order letiwani swi endleka mi kuma ku i court order leyi for instance swi fana na sweswirisi swo karhi swi nga ha yi mahlweni munhu la fana actaku for instance la mi kuma vanhu vo fana na lava va nyikiwe order yo va nga strike kumbe va nga march loko va continue va violate that court order swi vula ku law enforcement officers they must step in va kota ku preventa swilo sweswo hi vona va fanele va nghenelelaka kwalano loko ku tsaneka vona swi vula ku hi tshama ka xi lexi ni nga ta xi vula ku it's a lawless country ni mi tive hi rito a hi swi tshikiseni sweswo ni khensile vutomi ni hlayisekani ku dya ku engeta all right inkomo a hi sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula lexi ni tsakisaka eAfrika wa vulavula a ku tshama wa kona ku lo vanhu va nga yi mahlweni va njhekanjhekisana hi wona na hambi hi nga ha ri kona hi ndlela leyi ni rhumela voice note yin'wana la ya minjhekanjhekisano leyi nge le ku yeni mahlweni endzhaku ka loko hi ve na un'wana wa miyingiseri la yi le ku yeni mahlweni kavula swilo leswiwani swo ho va hi leteriwile ku hi vutisa swivutiso ku endlela ku i xiyanimoya xa rixaka lexi xiyanimoya xa rixaka xikongomelonkulu ku aka na ku kondletela vun'we mi vo mhaka kona sweswo ntsena swi olovise sweswo ntirho wa xitichi hi dyondzisa hi nyanyula na ku tivisa se ka sweswo hinkwaswo ka swi aka swi kondletela vun'we mi vo mhaka kona a hi amukeleni n'wana miyingiselelo hleka nako ehubyeni n'wana na un'wana i ta na vonelo ivi ndhawu ezita kumbe leswi mi karhi mi vula xivulavuri lexi nga huma sweswi swa court order i based on ngopfu a ni lava ku ta hindzisisa sweswo na mehe akhenza ni la ku taka liya ya ni vava ya sesi a nga va ndhawu ya rhongo yo ka yi nga ri kahle na siku ra rhongo loyi a nga kumeka a teka 2000 a ni mi languterile ni ku a swi endleki leyi ta mi vava le swi ni vava hi ku i constable loko ni n'wi langutile sesi luya sivara loko mi veka nawu a kaya mi veka na sesi mi ku gede ya pfariwa hi awara ya nhungu na madyambu ku rhanga n'wina mi vuya hi va 1 na va 2 loko ri ta ku xeni na sesi va vuyisa sweswi va swi lavisaka swona hi ku gede mpe ya khiwa ivi mi kuma kaya vana va khiyili hi ku va tiva ri va nga veka milawu ku nga vatswari va le tindlwini kati a mi kona hi leswi nga humelela sesi luya se lexi ni karhataka swinene eka sesi vana a ri junior a ni voni na 10 ra malembe va na wona va ri ntirhweni loko va ri na wona va nge vi na yona 15 va teke mali liya va nyika nkulukumba luya a karhi a vulavulela laha lowu a mulungisi Neymar va ka va vula yini va ku ni kombela ku rivaleriwa se mina tanihi wa tinyinyoni loko ni fanele ni ya va yimelela eka nandzu wa ku tshinya ni ya tenga yini hi ku hi ririmi ra vadivanhlampfi sesi va ndle leswiya hi nge i confession hi ku teka mali va nyika munhu luya va tlha va ndla yini va ku I'm sorry a tlha miyisa luya a ya mahlweni a ku va tlha va ya mahlweni va vula ko tala ku va kombela ku rivaleriwa leswi vulaka leswaku ku hlamula leswi swi nga vulavuriwa hi muendzi wa n'wina Mhlabe kwalano ni yi landzelerisile case leyi nandzu lowu wu ni khumbeli swinene hikuva mi nga kumeka sesi luya endzhaku ka yena ku na vana vo talo ku na vanhu vo talo
ku na swona swo talo swi nga tiya hi yehe tshama minkarhi yo tala hi tshame karhi hi vula ku loko i languta Pat Khalanga nga u languti ntsene hi munhu i na vanhu vo tala endzhaka yena ku nga ri maxaka ya yena ntsena. Provincial Commissioner Thombe va vurile va ku sesi luya i kumekile a swa ha ri mahungu ndlela a swi hleketeleriwi swo va so lexi nga sala i ku va yimisiwa ntirhweni sesi lavaya loko va yimisiwa ntirhweni va tekeriwa swilo swo tirha hi swona and case liya loko ni yi langutile ya wela ka swilo leswi hi xiphorisa lava nga maphorisa va swi twa swilo leswi ni swi vulaka sweswi regulation 9 sivara i nandzu lowukulu lowu wu fambisa hi general kumbe brigadier a wu lavi kolonele ku ya hansi nandzu wolowo ene loko ti taniya wu na ku hlongola andeka woho ku ya tirha regulation 12 subsection E va va ku hlongola loko va ku hlongorile sivara wa mina swi ta fana lava va nge major general xiviri lexi ni hluphaka swinene mali ya wena leyi mfumo a yi ku vekele yona wa mpenceni lowu a wu ta hanya hi wona loko u huma ntirhweni va teka va mfumo ku i yise xiyimo xa xiphorisa ehansi tlhandla kambirhi kasi koka ku nga mi nga se endla tlhandla kambirhi kasi koka ku nga holiwi nchumu munhu a za a teka 2000 a mi holi nchumu maphorisa ni mina ni ti dyondzise leswi loko na ha sungula ku tirha swirhapeni ni ya tirha tihotela ni ya hamaskral ni vuya ni ri phorisa ni nga tlakusiwi ni ku tanya hi sweswi xikwembu xi nga nyika swona ntlhanu va na nkateko kereke ya mina ya ka Engena Barnabas khanyani ri ku i nga tsongoli swa munhu hanya hi nyuku wa wena no hlamula xivutiso xa n'wina mali a yi tali mali nge pfuki yi tali to nghena ngozini ku hlongorisa mali ringanela hi sweswi i nga na swona ka horiwa xiphoriseni famba mi ya hlangana na loyi mi la kumbe hi ri xihundleni ni mi byela ku ti-general ta hina ti hola hi swidloko kambe loko mi languta hi vona va nga ka matlanga commission va ri va lava ka ntimeni ti-brigadier ku ya le henhla na tikolonele ti-full colonel a va holi na munhu vo tala va vona a va fana na n'wina mi nga ta ku mi ti-tertiary 9 hi yo grade 12 yo yeleyo ka horiwa ko va ku loko i fika kaya i kumaka le nhlokweni ve le ku ndleka swilo leswiya i twa ingaku se swondzisiwa swona hi 1994 ku ya ndhaku hina a hi nga swi tivi na loko mo tshika mi lava ku xava swambulele swinene swi vara ku mi kombisa swilo leswi nga le hansi hi mali mi ri ka manghena purasini loko swo tlula mayelana muholo lomu wu holaka a xiphoriseni swi nga vulavurisana a va la ku tiva mabunelo ya lama mi nge n'wina a ma kahle lama na loko hi karhi hi languta hi sweswi swi ka ku humeleni ka va madlanga hambi ku ri ka advocate yi nga suka va nga talangiki se leswi hi byela ku loko n'wini wa case loko ni vuyela ka leswiya hi ku ni hlamule xivutiso xa n'wena i ta boheka ku pfula loko a pfule nandzu ku ya endleka leswi se ya ka criminal ya ka majaji manje loko yi fika le ka magistrate yi nga va regional yi suka regional kumbe ka periodical ya high court ka sesi loyi loko swo fika va ku hi ku vona nandzu a ku na fayini ka leswi a wu rihisiwi nchumu ntirho xiphoriseni wu herile xa vumbirhi va n'wi nyika xigwebo xo yelana na corruption na bribery na corruption swi va a swi vulavurisani a swi vulavurisiwa a swi tengiwi hi marito man'wana schedule 5 hi loko vutomi bya se byi nga kumeka se byi nga tshamangi kahle 100 swi va ni xuma kahle me ni vutisela ku wa vuntlhanu wu njhani a swi nge endleki mina ure kariya ko sweswo mikisero Munghana Lonene FM nongona ku Africa wa vulavula ai gimeteni nongona ku Africa wa vulavula kwala mikisero mina nongona ku wa humelerisiwe hi ncindani Eric Babasa mina ni khalanga Pat Mathewela hi ta hlangana nongona ku luna kambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula mana siku leri ni miphinani tata Etshwane, Pheli, Soshana Malabi, Mams. Katsanale Makaunyane, hina wena hi 95.6 FM. Munghana Lonene FM, makomba ndlela.